Icera ria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga riria umuthi riambiririe mwena wa Makongeni kaunti-ini ya Nairobi akinyitanira na arumiriri a kanitha wa Legio Maria. Guku Raila oya mweke uyu kwiendia na kuheana ciiraniro ciake cia kiuteti akiranira gutigirira ni ahukia ungumania kaimana udumwe na kuhura njeki mbeũ njithi. Tunataka kazi wa maana kwa vijana wetu. Hiyo ndio tutaweza kupigana na ufukara na umaskini na njaa ambayo iko katika taifa letu. Mimi nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Mimi najua vile uchumi ya nchi hii inaendeshwa. Kwa hivyo mimi siwezi kuongea tu hivyo. Mimi najua pale pesa iko. Thutha-inĩ Raila nĩoire thabarĩ na kũhungura matũra matiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi ta Eastleigh ũndũmwe na matũra ma Mathare. Ndũmĩrĩri yake ĩrĩa ũrĩa akagĩta ũtonga wa bũrũri akĩranĩra ũtonga wa bũrũri nĩ ũgakinyanĩria gĩcunjĩ gĩa 10% harĩ o mwaka. Hii uchumi itapanuka. Na kama uchumi inapanuka kwa 10% kwenda juu kila mwaka. Sawa? Pesa itapatikana katika taifa letu. Hiyo ni tofauti sana na yale ambayo wengine wanasema. There are many things that are at stake. Our democracy is at stake in 2022. Our economy is at stake in 2022. Our well-being is at stake. So we need a leader ambaye atatufikisha huko mbele. Ningĩ Raila nĩ ateteire kĩranĩro gĩake gĩa kũheana ciringi 6,000 harĩ Akenya arĩa matarĩ mawĩra, akiuga ndarĩ na nganja atĩ bũrũri wa Kenya ũrĩ na ũhoti wa kuona kĩgĩna gĩkĩ. Wanasema hiyo ni mzaha, hiyo ni porojo, hiyo ni siasa. Nasema hapana, si siasa. Nitaziba zile mashimo zote, nitapata pesa ya kutosha ya kulipa wa Kenya. Kwa hivyo hiyo ni ahadi. Na ahadi ni nini? Hiyo ni ahadi ya baba. Raila no atwarithirie na mbere njũkĩrĩra kũrĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akĩmũgweta ta mũtongoria ũtarĩ na ũhoti wa kũhũrana na ungumania. Na kama si baba ni baba. Tuko pamoja ili tutatue hali ya uchumi. Na Buddha atatusaidia kutatua uchumi. Mimi nimesikia jamaa mwingine akisema yeye ako na track record kuliko baba. Yeye tunajua ako na track record kwa mambo ya corruption. Yeye tunajua ako na track record kwa mambo ya uongo. Onaguo mũtaratara wa kĩwonjoria wa bottom up ũndũ ũmwe na kĩama gĩake kĩa UDA nĩ ũndũ ũkĩrĩirwo na njĩra nene nĩ Raila, akiuga njĩra iria Ruto arahũthĩra cia kĩũteti nĩ cia gũcokia bũrũri matukũ ma hau kabere. Tunajua hawa wanakuja wanasema sisi si mtu mdogo, ati mama mboga, hiyo ni ati chini juu, ati fungwani unyanyaraswe. Hiyo ni fisi ambayo imejivisha nguo ya kondoo. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.